o le main purpose of that video ia pakungaluenga mo le kapena paroka o le winanga ka video na le so mai maurunga ia u le pakunga George wa ko si fio o le kawo ko maluenga ia pakupas o le mela kawo ki kalmo ko ia suni o le pakua lo ka fina paro o ko vai ke lo mo usukala ye ko isu sai de la ba o ia i lo fisa le papina ke mga ora ko na nga ko mga o ia ukasi inga ko mafka na fa papel le ke fa ko ia suni mo ka ko ia update ka ko ina yo ko para ko o ka ko mo fo ka ko mo ka mo ko information sa o official ni no pua o ka ko na ka ke mo fa na pa o ka e mo ki no ko ni ga mo international media e mai o le nga venga pa ko mo ki no ko ya o the accreditation o media ya o mai Pang pengaruh sokai ko ya na ko issue mai na ko passes in fai ai no access na ina ya ya fa mo pa ko ole au pura na resumi le mo mga ko se go para se mari yung mapa ko ya se tem mari wa fa ko ko na piski ya fa pa ya ko na ko ko links ne ko fa ko ai le yang bak so ni mo isi o ko ya ni ka ba ko ni ai mo mo ya ko mo o le nganga yo le mo o le nganga fa kasi o ni fa na ka mo ko le chos ni le fa sala da winga o fa makala sa fa makala ma kuma ka fa na ka ke ka na wa ni isa a ko si no fa na ka Kele anu le whamakaran si le whai i pena ka whai na. Mutu e sa. E o whakekainga mo mora le ka whai. I e nere anu mo whamei ko suu le chapi. I kunsi mo whai nga kāre pa i sua whala au le mari ko. E ele anga si me whapena sa au ia. E le ko si suu mai. Le ko rasi kaini, le ko rasi me ramai mo. Le kaini ko misi nga kari. Ane whapena. O ko. E kakao no mai fisili mai. O koko kang pasapoa ia na misinformation, disinformation ia no media. O le mea nga pasang ko lo no le peneski kang active me ko sos. I kani nei takakake na na paro. O le sumea lo ke me ko. Ya ke ko. Ya, ele lo ke sa ala na. Ya o ko HRPP, faz, sa ko ini kau ya akan sekolah pertengahan pengajian yang mau ya kau bukan tak fai orang magang as a professional journalist ini kau akan sekolah pertengahan kalau pun ya kita walaupun kalau kau suka apa aku boleh tahu proses aku akan tahu kau nak punya sino fai na para ya punya o fala o jogo então já na mulher não na hora aí muito se vai na eu falei da accreditation international media so kawa o no pelo executivo o já marcou isso mais passes eu falei o no falei mas falei fica com na guema na pelo sul do esquema o uma coisa não ia com executive passes mo o logo yang portfolio passes aí a international media logo é kawan o media o resena dengan nama kau foi accreditation do vai na não vai pegar o lá do que o vai o já mago e fa pena passes e foi não fale como na guerra a consistência é muito eu pouco mais na comments como na maioria de George pa mo wa
At ako makaapili. Apa sa ito marwa sa pagtulog ko iski. Bunga sila ng pag-uuli, yung patatio din. Kaya pa ako kawasan. Kaya sa kami bagay, pwede makikilo. Kasi sabi makulit kilo kung kumain mo kung makan. Kaya kapag ka mo, kung ano yung milik sa tito, pwede yung finalize. Yung sa kita kung yun. Kung yung nga yun mo, kaya mo pa makan. Iya ko kasi nga information, iilo sa kung sino pa napalo. Kaya ako, kaya kapag ko yung mo susubido per poco, la barriera del que fa salvo. Para seguir sa una modo ya. Ya ore nangam é o work aqui. Anawa va por trust na linha de pesquisa. Lua sa marco. Ya, eu o manhã na fila, lua sa madrid. Ya come, ya se continua, ya na confusão. Ya capitolo ya ma asal di luar kapu emu ini mereka pengajian tempat oleh I propose kami aku meet every Wednesday from now kalau susun aku meet saya yang makan cepat aku pulang mengajian lain aku milih kalau bisa final kalau kamu posisi yang namanya position nasional ya susun mulai eu tenho que ter de consciência approval of time frames for talks kemudian uma bago uma se manhã ou facapulada capitado aí capulha não fala ula como a pena pago pegado ula logo masina patinho ele na dentro a patinho logo masina close logo na September nomination October ou só ninguém já vai na sul para October Novembro eu tenho a participação foi na cases para fazer para Indonesia aku colocar com dia abrirlah na time frame como era na foto a boa como uma ou apa para ele close na logo para so oleh reason ko na lengo buat lekop oma oleh kura fomo ada ofiso komisio fe na pala mako ko kura fomo le operator officer oleh lecture act lua suliva oleh lecture commission act ya le constitutional electoral Electoral Constituency Act. The Act na yung kumalo-palopa. Ang Electoral Act, kasi yung palopa. Ang Electoral Commission Act. Kasi yung Commonwealth Commission na officer. Ilalo mo ba na di problema? Ile palomo komisina kasi independence of komisina. Ile palomo komisina isesya kanaka. Banga na le Supreme Court. Dengan makuwemo walo Supreme Court ino apa para ninyo mo ele conclusion na kapulo sa na kulako ya nga nimo walo mamay amay yo report ya reporta social officer yang time frame siya baba akta ko na ka ya uila ya amay yo markay ni ya ka ko markay ni lo ya